La Guàrdia Civil sospita d'una noia amb dues maletes. Apa, aquí! Però si no hi ha lloc ni per raspall de dents. Verge santa. How many blocks do you have? I don't know. You don't know? Com que no ho saps? Ara dirà allò de amor mío, no es lo que parece. I don't know how many blocks. ¿Cuántos son más o menos? Será, yo creo, 130, 140 bloques. Where are you from? Armenia. Armenia. Okay. What are you doing? Many, Tabak, no possible. One block. A friend asked Només es pot passar un cartró per persona. In Spain, no possible. what Problem, should I very do? problem in Spain. So what should I do? I ask them to, do they have to pay money or something? No, I don't know. es todo fuera. Destruction. How can they do that to me? Detallazo, por su parte. Cada bandeja son 10 cartones. Cada bandeja 10 cartones. Es como ya. Esto no es nada, Ajá. En Armenia es que es súper barato, ¿no? Decía la Esto vale compañero. 80 céntimos en Armenia. Anem a fer números. Si el paquet val 80 cèntims i en porta 1.400, va fer una inversió de 1.120 euros. Aquí un paquet d'aquesta marca pot arribar a costar 6,35. Vol dir que si no l'haguessin enxampat, es treia 8.890 eurets de res. Li caurà una multa? No, porque, bueno, se le puede multar, pero al no tener DNI ni domicilio conocido en Europa no se puede hacer nada. No, esto no se puede pagar, esto ya es contrabando. Ok, one moment, please, no problem. Ok, 5 minutes. Atenció que venen més xifres. Només en l'últim any a l'aeroport del Prat s'han decomissat 376.650 paquets de tabac. Ni un més ni un menys. Tot va concretat fins a l'últim paquet. Però a les maletes no només s'hi troba tabac. També es van decomissar 3.997 puros, comptats un per un, 145 quilos de cocaïna, 138 quilos d'altres drogues, diners, molts diners, 3.941.539 euros i 103.403 dòlars.